Halala, Lenyoko Trading and Projects LTNP. Ikisite move wa iphihletseng ka mo sekolong sa Mahwebitswane High School mo Koporomine motseng wa Gamaja a ka mogomong ba sentse re ba itokonye ba rutana ba mphatwa mara matlo ra tsebe mo le ke Dr. Lesiba teacher Maphoso rata gore ba tsene ka kwa phapusi thuto go bona ga ba itokonya ka yona ita a re fihli ba o iphihletseng ba bona ga ba tsene ba rutana ba mphatwa mara matlo phapusi thuto we picketing Kimau Wahamare. Papa dia naya we picketing. Rufala we picketing ke Papa dia siamo. Hala mama sisi kwa high school hala. High school hala. Hala we picketing hala. Re kile ka mosekolong se sa gabolela se sa Mahwebitswane High School re tswa re le Lenyoko Trading and Projects ke LTNP ka Boripana ke yona e dirile go movie o wa o iphihletseng akere movie wa o iphihletseng re a tseba ke buka e balwa go ke lena jalo ka barutwana ba mphatwa mara matlong ke bola le batho ba male ba felo ke fela gore di buka jale ya o iphihletseng esa mo buka e ya sheshereka a kwisisi mero ya gore ke tla ke kwa bo se ga botse ke nyako bona le se buka ya o iphitletseng ne le ntsheng ka tshorana le gopela ba Ini